ovog interdisciplinarnog i međunarodnog festivala. Iza nas je doista prepun mjesec predivne glazbe i umjetnosti. Već mjesec dana ovaj festival traje i htjela bih se zahvaliti svima vama, našim sponzorima, našim donatorima, partnerima, evo za ovaj koncert i koncertnom uredu Zadarskoj nadbiskupiji, svima koji su na bilo koji način pomogli da cijeli ovaj festival zaživi, da se održi ovako sjajno kako je to do sada bilo. Veliko hvala i vama, draga publiko, naša vjerna publika koja nas pratite kroz sve događaje i koje svojim prisustvom uljepšavate svaku večer. Večeras mi je velika čast predstaviti moje drage kolege, Zadarski komorni orkestar i oratorijski zbor Crkve Svetog Marka, Kantore Santi Marci, zatim sopranisticu Barbaru Djetlović i dirigenta Juricu Petra Petrača. Izvešćemo Ratarov Magnificat i mislim da će ovo biti doista jedan veliki finale i lijepa završnica petog Zadar Organ Festivala. Molila bih vas samo za sam kraj da isključite svoje mobilne uređaje kako ne bismo metali izvedbu. Izvedba se snima, za slučaj da fotografirate, molim vas da to činite bez bljeskalice, bez svjetla. I evo, uživajte u večerašnjem koncertu. Hvala vam još jednom na dolasku i na podršci kroz cijeli mjesec dana. And now just briefly in English. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming tonight. Welcome to the last concert of the 5th Zadar